ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Allah Teala bizge iki dünya baxıtı nasip etsin hem elbette Allah Teala bizge gıybedetlerinden anın lezzet tabırga nasip eylesin. Uraza ol zor lezzet. Zor rahatlik bire turgan aybir. Nindidir bir aşamışa içmişa turu da bizge indi ol üst ciratında ulçi almaslık bir lezzet biri. Amma aşamışa içmişa turup qına uraza tutup bulmay. Uraza tutasın iken urazanı tutarga kerek yanın bilen de tenin bilen de. Şulay yok indi tıyılıp tarıga turu kile aşav üçüden gine tügül başka aybirlerden de. Şularның birisi tıyılıp tarıga kerek naçar kişiler bilen aralaşudan. Ni gacep muhtaram kardeşler, naçar kişiler bilen aralaşmağı hayırlı iken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunda bir hadisi var. Eğer birer kişini yaratmasağız, anın bilen aralaşmağızdı. Yani sin yaratmagan kişi naçar bulmasqa da mümkün. Aytiler bir jenimsimediler. Şamı yol sana. Lakin şu sana şamasa da ol kişi, demek sen anın bilen aralaşma. Yani köngülüňni özüňniň birçima. Ol kişini körgen sayın mesela senin aşuğun kuba. Qayalar neçiktir özüňni tutuşun özgere, halkın özgere. Demek kerekmi sen anı körme, aralaşma. Bula bit alayda yaşarga. Indi naçar kişilerini yaratmaska biz tihişbiz. Biz kişinin mesela günah kılığına, anın üzüsünü naçar tutuğuna riza bula almıybız bir neçikti. Eğer riza bulabız iken, demek biz şuşu günahka riza bulgan degen söz. Eğer de indi biz ol kişini özgerte alsak özgertebіз. Mesela matur söz aytip, yaxşı örnek көрsetip, bulmay iken anın yanında katnaşırga kerekmi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, yaxşı dosty, dost indi ol senin aralaşa turgan kişiň şulay bil. Yaxşı dosty, anı çağıştırıga bulady, islimay satuvchi kişi bilen. Ol islimay satkan kişi seňa şuşy islimayny bulak etip berge mümkin. Bulak etip bermese satıp bere. Satıp bermese ol seňa any syly, sirte. Alay bulmasa islimay satkan kişiden gil temlis kelip turardy. Çünki ol özü gil islimaylar arasında. Amene naçar kişi naçar dosty, ol indi timirçi kebekdi. Timirçi dey, eğer senin yanına barsan, sana ut kabırga mümkün çünkü timirçi gil ut bilen işliyor. Sana ut kapmasa da andan kiygen sası naçar is kelip turardy. Çünkü ol özü gil tirli, ut yanında bulgandan soň andan da naçar is kile, hem elbette indi anın işinden de naçar is kile. Bu timirçi naçar degen söz tögül, bu öyle görmegiz. Timirçi bik yaxşı kişi, bik yaxşı hüner, kerekli hüner. Amma bu çağıştırıp qaraganda. Mene şoňa görä de elbette bizge de kişilerini aralarga kerek. Şundan da naçar isli kişiler var. Naçar isli kişiler dindi. Alar tege tirlep sasıp bergen kişi tögül, günah kılgan kişiler. Çünki günahның da özüniň isi bolady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisinde Müslümanlar bilen oturganda jil ise de sasy is alıp kile. Şul wagtda sahabeler aytalar, "O, nindi sasy is body?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "Bilesizmi nindi is ekenini?" "Yok" diýdi Rasulullah diýdi. Sahabeler ayta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "Bu gaybetçiler isidir." Yani kişi turunda gaybet sileseň, mene şuşunday is çygady. Demek günah ol, hem günah işlegen kişi ol sasy isleýi bir eken. Andy kişi yanında bit bulasy kelmeýi birde. Mene senin janyň da tege kişinin günahın, anın günahından kelgen isni sizirge tiýiş. Şoňa görä janyň çista eken, andy kişi bilen sen aralaşa almysyň. Tarıp gitesiň kile. Amma özüňniň ýeregiň pişarak eken, janyň pişarak eken, sen tartylasyň andy kişiler ýanyna.
Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә Ибн Гумарга. Ибн Гумар ди. Дин ул тән ди, кан ди. Динне кемнән алганыңны кара ди. Ягъни кем белән аралашканыңны кара ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Бездә әйтәләр шулай ук, кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың диләр. Ягъни кем белән аралашасың, синең турында менә шушындай фикер ясарга була. Урысча әйтәләр бит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Шулай, нәкъ шулай. Әгәр дә син начар кеше белән аралашасың икән, димәк син үзең дә шундый. Яки ул кеше яхшы, әгәр син яхшы булсаң инде. Я булмаса, син начар, әгәр дә ул начар булса. Әмма сез икегез ике төрле була алмыйсыз. Ике ошаган кеше генә бергә аралашып йөри. Бергә дуслаша. Бергә була ала. Ике төрле кеше бергә була алмыйлар. Менә шуның эчендә, әгәр син күңелең белән яхшыргансың икән, гамәлең белән яхшыргансың икән, димәк, начар кешеләрдән дә ерак торырга кирәк. Һәм начар кешеләр белән аралашу, аларның мәҗлесләрендә, җәмәгатьләрендә булу безгә мөселманнарга шулай ук тыела. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.